Sangrongshal Purba Roxmipur BC One Ward Tipra Mota Party ni Luas Sangma by Klai Zaka Kaisha Nokla Kutum Panda Apandan Bishinte Dalbidal Manikuni Bag Zakate Bodol Shlaimani Panda Klai Zaka Apandan Bishinte no BCP Party Yakare 6 family ni 25 voters from Kati Pramota Bodol Nibana Bodol Bana Yafare Borno Lamsokina Harka Panda Manjan Narwairo Ashali Pandaman Jaka Kasambolang Montri, Member Kumar Jomatia, TWF ni General Secretary Eba Spokesperson Kita Debroma, 29 Krishnapur Tipramota Block Committee ni Adong, Shema Debroma no Kawai Tekuban Adong Rock. Tini Tipramotani activities day to day. Nawabuno cost of clay coverage clay common bagi hambai. Tini basically it's a Purbolok Hipur Bisini, Act number 1. O Jaga Tini Tapuk Samatongu, Tini Tapuk Sumentongu. Inke borong ni cai tok Mumbai. O jaga tini soy family ni 25 buta BJP yakare Tipramothawo joining khaika. Inke tini program hingkai kaisa chikon sa tini nokla panda o panda ni bisingtei elakani chai rokno tini TTD sini monitoring bai je kheladula khlaijaknai je mani bakjakmani obo bakmani program o program no borok tini joining khaika soy family ni 25 buta on behalf of Tipramothani ya khaba bobagrani warriors sangi chimbor no khabai kubai lamchogin haka chini Tipramothani gai borok ni jekono bipod apod mane cheng tabuk jehetu family kaisa jekono bipod apod problem sangkai cheng borno borni ukologo bachanai borni site bachanai borno chubanai obai angikar boddo tini cheng gai elakao shanti sampriti bojai tongthu o Purbolokkhipur bisini joto chini Tipramothani warriors entire Tiprasarok kam kreng tongthu ini tini cheng diai mungnargi pandano pairi wakirai debormani nokhlawo kai balaikeno chini active worker bo bi nokhlawo cheng tini pandano paile makha abon bagai bono balaikeno special thanks kalo ini oro Purbolokkhipur ADC village then ek number wado ek number wado chungoro kaisa chikon sobak laika chini Tipramothani ngui o soban bisingtui sungman kharo chini 6 family 6 family te chini 25 buta BJP ni boro bormata phaiha phaika sung borno khabai khubai lamsogo tamko boro saimano boro ageo boro bhaino nini IPF ti haika kono padi khaito mane katar boro BJP hapka afan boro haina haita waisa baka phirauka chini buba gana hamjagui te ha dofan hamjagui boro sung ba samung tang phainai chini ha ne bag dofane bagai abone bagai ang borno bal hambai marogo ang Tipramothani senior leader ngui ang borno balai ke khabai khubai hamsogo lamsogo te ang motamoti borok dono saimano borno bukhang sinugo ang mo elakani borok no kini borok phaiber bagai ang balai ke tongthoka te sing borok no sing je masa sing borok chubanai te chin phainai ADC election to saimano 2026 te ek dui mas pore nongsinai borok phainai khabai khubai samung tangnai chini bubagarano hamjagi borok phaika chini hana hamjagi phaika sing hain heta kaisa chini phan makha chini orani chini telemrani mharani purni chini Tipramothani borok bhai bele khusingkha sing borno chubanai te sing saimon oro champlai elakago ni Purbolokkhipur ADC village oro kabangma chim borok tongo sing swabhik o jaga sing mane mane sing phainai te sing saimon oro elakani borok belai khano ke birman biala tongo borno sing chubanai sing tini oro da kabangma borno manthai sokthai boro seblada gi tongo boroni kabangma orni anguri naikha takphano borok agin hakini matong raijago kuno unnoti ya kuno changing ya awni bagai borok bhaina tini ha do farmang samukhlai lenai te borok chini bubagaran bisi ke borok hamjago bubagaran netrite borok thina asa tongo chung attack su bokhlainai te chini hamari botoi phinai o wansogni chung tini
যতनो अरनि चिनि ताहुरो जों खाबो खुबाय हायनो हाय जों चिनि तिब्रा मथाबो लामसो हामबाय आबो तो साखि बेलाय ककलगमा आंमा सानाय जों ताबो पयला जोंबो आसुक सिसावया जों थके जाखा जों नुगो जे बिजेपि रावनि गोबां मा काहाम बरक साव जोंनो हायनाय सरिनाय बरनि आबो तो नाव जत सायमान बरक ताम साका इलहन सगां जों बर लुखा जों बरनो गोबां माने चाकरि ना हायनाय गोबां मा बर एकेबारे प्रमिस बरनि फल प्रमिस आरो जों जुमला होनो কিন্তু তার উপর 7 বছর 8 বছর লাই থাকা বিজেপি সরকার একটা কিছু বড় খাইয়াখো একটা কিছু প্রমাণ করে আপনি বাগৈ जों তাবো রিয়েলাইজ খাইকা বুঝিখা যে বিজেপি সরকার বড় জুমলা খাই দंगो जों थकेই दंगो अबनो ताबो রিয়েলাইজ संखा তাই लाइक इन्टारेस्टिं कक दिनै तिप्रामाथ बाहायनो बुबाग्रानि बिसिङाव बड़ अनेक बड़ गसिखा नक ताबो तिप्रा एकट दंगो आ तिप्रा एकट बाहायनो बड़ रिनाय हिनो बड़ जों साका आबो बांग्रे जों बरबाय जों एलेन सिंगुय बुबाग्राबो नायसिन दंगो जोंनो बर अनेक किछु बर कक सामाने जोंबो एकट थाइमाने तिप्रा एकट आबनो खलादे खायनो होने बर बो नायसिन दंगो फियाबा जों नुखा ताबन बर कुनु खाया जों बर तेकासाने सामाने कखबसि गुबुननि पार्टी बाय तिप्रामाथ फथि किसि फेललाय तमके तिप्रामाथ पार्टी इंखाय लेड बाय चिन बुबाग्रानि फान दंगो बनि पावर दंगो उनि पार्टी स्लाय ऐसा जों अरक बनक जों कप्लाय खनुगो आबांगै आं खागावो बीजेपी फोर रियलाइज खालायनाय बर जदि किछु खालाय हांखाय जों आगामी दिनाव जों सालाय दङ जों बरनो फनुग्रिनाय चिनि तिप्रामाथा चिन ताखो चिनि फानटंखो ग्राक टंखो जों बीजेपी नो जों सिखारेनाय अब जों वानसोय दङ ते चिनि फाइनाल एडिसि इलेक्शन अबयसे जों तेबो केस रविता बर जों मारिसिनाय एडिसि बरि निने इलेक्शन मा खालायनाय बिसि इलेक्शन मा खालायनाय स्वाभाविक जों जत सायमोनो आं तो साराते बा गुरि दङ चिनि तिप्रामाथा कप्लायिंनाय जों बरनो गाहामखौ सिखारनाय ते फाइनाय 2028 आब्रो भाइनो जों गाहाम खालायब्रो जों जवाब रनाय अबो आसागैनो दिनै जों चिनि तिप्रामाथाव गोबां नम्बराव फाइ दङ तमा बीजेपी होन तमा कांग्रेस होन तमा सीपीएम जतन ताबक बुरुम खाब्रुमनो चिनि जयनिं प्रग्राम सुदु अर चामप्लाय सिमिया नुखाना ससियेल मिडिया नुखाना टीवी नुखाना साब्रुम निनि कांचनपुर निनि आयं जत नर्थ त्रिपुरा साब्रुम चया बर जयनि चिन प्रम नाय दङ आं खागावो ताबक चिन बर खासिबायखा चिन बर बुचिबायखा स्पेशली चिन सिक्ला रक चिनि जुबक रक चिनि शिक्षित समाज बर रक चिनि एमप्लॉय रक इंटेलेक्चुअल ग्रुप रक जतनो सिबायखा जों बुबाग्रा नेतृत्वे जों बुबाग्रा तला थांमा तलायनाय बुबाग्रानो जोंनो मुक्ति दिनाय अब आसा खालायनो अबेस खायनो ताबक जों नुखा जागा चिनि तिप्रामाथा तैबो रागै दङ माने आं जतनो हामबाय ते तिप्रा चिनि स्पेशली चिनि चामप्लायनि बराव न और पूर्व लखै गुरुबो न आं हाय बेलाय हामबाय माराव तेलामुरान सिमी बिप्लबनि ककथम चिनि खरां